petak, dan posvećen časnom krstu, 20. februara po novom, a 7. po starom kalendaru, pravoslavna crkva slavi svetog Partenija, episkopa Lampsakijskog. Čudes prijalje si božestvenuju blagodat, bogomudre svjašene Partenije, čudotvorče bogonose, sja vjernih strasti očišaja, duh i lukavstva oče izgonjaja, sego raditja vospjevajem, jako velija tajnika Božija, Sveti Partenije se rodio u Melitopolju, gradu u severozapadnoj provinciji Male Azije. Otac mu je bio đakon Melitopoljske crkve, te je Partenije bio dobar znalac Svetog pisma. Još od rane mladosti bio je udostojen blagodatnih darova Božjih, što je skrivao od ljudi. Već u 18. godini počeo je da čini čudesa, isceljujući ljude, naročito od duševnih bolesti. Kako se glas o njegovom bogougodnom životu i nesebičnom pomaganju ljudima proširio po zemlji, za Partenija je čuo i preosvećeni Filip, episkop Melitopoljski. Po savetu episkopa Filipa, Partenije je nastavio i završio potrebne škole. Potom je posvećen za sveštenika i dobio staranje i upravu nad jednim hramom. Kao prezviter, Partenije je predano obavljao svoje dužnosti i još revnosnije pomagao ljudima svojim isceliteljskim darom. Zbog njegovih vrlina i velikih zasluga za crkvu, Partenije je posvećen za episkopa Lampsakijskog. U poverenoj mu eparhiji Partenije je zatekao veoma malo hrišćana i slabo organizovanu crkvenu zajednicu. Njegov samopregoran rad na prosvećivanju idolopoklonika urodio je divnim plodovima. Stanovnici su, zahvaljujući episkopu, polako napuštali idolopoklonička sujeverja, upoznavali se sa suštinom i smislom hrišćanskog života i primali sveto krštenje. Sveti Partenije je, ne žaleći truda, u svoju apostolsku misiju uneo ogromnu veru i ljubav prema Bogu i ljudima koji su mu povereni, oboživši tako celu oblast. Bio je veliki graditelj crkava i uz podršku cara Konstantina Velikog podigao je mnoge hramove i učvrstio ustrojstvo crkve Hristove. U žitiju o svetom Parteniju zabeleženo je da je ovaj svetitelj u Konstantinopolju imao priliku da razgovara sa ovim velikim vladarom o pitanjima ustrojstva crkve Hristove i propovedanja hrišćanstva među neznabošcima. Veliki ugodnik Božji, graditelj crkve Hristove i čudotvorac, sveti Partenije, doživeo je duboku starost, na korist i zdravlje ljudima, a u slavu Boga živoga. Upokojio se mirno 318. godine Gospodnje i bio sahranjen u sabornoj crkvi u Lampsaki.